News Lab channel the khwai puna maputaram noksa boloina pungja si oina nukti gi phongba pausi dagi maruiba pau khara khangjari lenga ke chuli Delhi da leire miyam ga lenga ka samna ngamdre deputy CM jong ne mihut amatana Manipur gi CM da thaja balaitrabra mega sanda mariba ki tamak tholu ba khudi maral lege doribra kokomi khunjasingna batallion hongba yaroi haina khongjang eti gi thomi phabi yaroi haina mafang kya ro kami pham sathagre Myanmar da sathariba drug trafficking in India gi awang poki station da ju pakang na sanduragli KJC gi chairman na naga miyan da lale haijagadabani JTC mitop takthongnaba yellow missing mikap tholasi Dr. Aku Nyume Taibangan ba police custody remand pikre World Cup yeminabadi wa chaina kantharakre idi na Birla Emporium gi lanthong kya phajankre Kana laitaba singi case thengna binaba lawyer kya lairi justice dimo thabak haidok trabadi hongeng jangsen lagani digital marketing gi sapuna Manipur da so hongba kya porakle maitai amachung naga phuruki mera paibi sina punsinduna issue thengna binana ba warep lomina khre nomai lembina mila gi president oiragani national gi thakta excel day pangthokpa mathokta Hajik Pau Sandona Mupijeni Manipur gi Chief Minister Yohandana Deputy Chief Minister Losidi Ko amasung Naga MLA sina Nagaland Chief Minister Nephew Liuga Union Home Minister Unakiba Maram Chadi Deputy CM Yongna MLA sina Manipur gi Chief Minister Thaja Balaitre Haina Congress Legislative Party gi leader Kacham Megachan Hungdokre Manipur lega ki Deputy Chief Minister Nemcha Kigen Delhi the Pamlaga officer Pumba Delhi the Tabak to Hondona, Lenga Kichuli Delhi the Lehenkre, Lenga Kamiango Samnabangam Haina Maran Sikre. Bok Prada Labor CLP leader Kasham Megasan Dragi quarter the Nasi Pangtokiba Paugi, Mipamada Wapamasim Hana Pondokibani. Mipama to the Mahana Makatan High, Manipuri Chief Minister Kantolaga Delhi the Home Minister Deputy Chief Minister Amasuna Galangi Chief Minister Yan Unakiba Siguan Tokarino. Manipuri CM Laina Yohan Kitaba, Sig Maram Kaino, Raina CM so Ayaba Piri Bakarigino. Hajik Manipur or if you must get Karimbo Unakiba, Asina Pazamia, Mamas and political parties in the Wahanka Uhele. Layaki Sisiamasi maintained Tabuda Kaya Kaiba Labage, Hiramasi Matanda Manipuri Minister and Mian the Kangan from Ihana Pondoli. Man Makatan High, Langaki Loishangi as a what hope was in Delhi the Kolga Pal Subugimo Toriba Sikarigino. Deputy Chief Minister Nemcha Kigen the leader Pamlaga Lady, Development Tabam the Togre, Aza Ganesa Lake, online the Togduna Lady. Gomengi Topum Topa system adu Amata Togre, violence scheming the development programs by country, violence scheming the Equi Sumna Tumak Labia Gatrahina, Pundorle. Maribaki the Motoluba, Kudimak Mara Legadoribra, Kokomi. Hojik Zahi 2023 Miona Matamadu Langana Miam with Museum and Lantonga Pong Dabadagi, a punk Pongo Posan of Fly when it's season Naraga, Mareba Kandavaya, the Hagan Kotuba Mipum, Kudimak Mara Labra, Mi Udoribra, Mapoin Mayam, Par of Jay Hum Helaba, Iranga Warison Pong Doribra, Haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomin Hanali. Lupasigi IPR Shape Committee Convener Fizam Chansan of Hatu Pachero High. Mamang Tada Nagami Sanka Pazin to the fishing Tatola Matu the fishing when a Matanka Mapang Marang Kanga Tangraga, Kainatanga Siva Haksawina, Adusu, Mibilisaki Wamada Yang Hidra among the Punky Pigito, Duma City Cookies, Council like Ipon Mapoina Hapani, Haina Maranja Zerapova, State of the Central on a 2 minute yin, the Lady Basi, Santi Langa one of the Langana Tower Pekata with the Hagadriva, Hibisini Langana Sito River. Mawang si lenga po kai drabadi mihat pa singi makong pola su pola ge haiba pangkang haibida haiman batholo da pamatong hena ko kobine lawi ngasi pali belenga su lusing na basiem na tattana santi henjalana kan honari haiba ngang litana phongto ko miam na tattana tari adubu taching na magti santi pamjaba tampakta mi phami pun amuk nong na horok liba sina purak ningni ba santi edu karma makhangi santi no haiba si wahang hangna oirali selo lasin makata na hai Khangda Sathar Kibi Iranga Sida Iranga Chilakshan Begi Mahuta State Amadi Central Force in the Kumay Mugum Yanaga Laki, Pendra by Kogi Miam and Lungali Busan no make up a other Pandi Hidden like Security Singit Hombo, Penda Badaki Equi Gwin Tenaja Haina Hagan
पुलिस अमदी IRB कैंप थमजन खुलाई मुनखिबनी मसीगी तुंगदा नहारसिन मखुत खुलाई पाइदना मसा मसागी खुल लेकाई ngalakibani isaगी युम इमा लेबा इरेम दंगांगनाबा थदांग लौखिबनी मतंदुगी मियामना चथरिबि इरांग असि इंडियागी पॉक्सी वानि खंगलकपदगी मपुगी अथंग फंगनरुदबि स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्सिंगदा थाजब थमखिदि मतंगी मतुंगिना मणिपुरदे लेरिबा पर्सनल रूल लेंगान ऑर्डर अमा थोक्तोन हौकिबा 2025 की फेब्रुआरी 23 फाउगी मंगदा लोन यादबा खुलाइसिंग थिंगलंगनाबा खंगकी मतम चाना खुलाई पिथोकपसिंग करिगुंबा अमखन अमतगी FIR पानबा तौवे हाइना वफमजु थमकी मसिदा तंपाक लमदंगी खुलाई पुनम मियाम खंगना पिथोकी अदुगा अमरोंदा चिंगददी कुकीसिना खुलाई पिखखिरोय मतम चाद्रि हाइना इफुंग फोना लाक्थोकी मदुरे लंगान तसिना मक शांति पांबो नबदि मतम चाना लक्तापो लोखलम नबदि ngasi asuk sangthana चलिबि इरांगसि चलमोय मधु नतदुना हौजिक मयुमदा लेजरी मिमिचम मियामदा की हंग खंगदना फा पुनबगी थबक अमुक नंगनो चथरलिबसिना लेप्तना सुम चथरबदि मसिदे कोकोबिने तुमिने कदिमदे यिंगदना लेथोलो हैना फोंदोरली खुंजासिंगना बाटालियन होंबा यारो हैना खोंग चेंसिंखरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चमला नुंगसुम निथुक्ता लेबा पांबैना लुचंबा यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट गिलामी सिंधुप मणिपुर पीपल्स आर्मी MPA की सनी के मौद्रो हमदु सुबा मार्जिंग बाटालियन होंदोखिबा यारो हैना माइके दोंगी मियाम ngasi अकनबा मोंगदा खोंग चेंसिंखरे पांबैना लुचंबा यूनिट के लामै सिंधुप MPA की सनी मौद्रो हमदु सुबा बाटालियन होंगी दोरे हाइबा वाफम अमा तारकपदे ngasi ayu pung ni palom taba adwaida nongchum hayinfamda laiba uyumpok kaibi tongchum amadi tarek ni masing yaba khunjasing punduna thingna bohonaki khunjasing aduna MPA gi lamijing chatpa yatana balambi de tayar mai thaduna biju thingki tanjadu da patalangi polam sing truck amada haptano hodorokudagi gari du phajilaba matung maduda yarokpa kolom khara khoisauna miyanu mai thaduna manghanki miyam changchelibu khonga dugi saruk ama oina ikal lamadi mera paibi gi mihut khan खरना चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर मेमोरियल पिसन बसकी खोंजंग तो मरी लेना इरमदंग कनबा लुक इकल इमा सिंह की कन्वेनर हैकुजम मालें खोंबिना हाई लेंगाना बाटालियन से लौथोलगन है वफम अमा लापदगी मियाम हौनरुक तौदना ngasi खोंग ngasi चंगसिनखिबनी बाटालियन से होंदबा यारो हैरबदि खुलाइसिंग थालुगदबनी अमदि अवा माइकेसी ममा ओइबिसिन ngakjagani बाटालियन से ममांग तो होंदोंगबि थारंग तौखिबा मतम अदुदा चीफ मिनिस्टर ने मियांग पामदा थबक तौगनि हैने थाजबा पिरकपा लेखरबनी करिंगबो मफम असे सेंट्रल फोर्स थमलबदि खुजासिंग तंजु लेतादनि हिंगुंगम हैना मखा ताकी एटी की थौमी फाबु यारो हैना मफम क्यार खोंचत वखत मिफम चथगरे एना फाजिंगिबा अरामाइ तिंगोंगी थौमी अहुं कंडीशन अमते यावदन थादोकदबनि हैना तिनसी रोड अपुनबम क्लब अमदि मेरा पाइबिना सिंदुना ngasi खेवा थोंगदा वखत मिफम चथगरे वखत मिफम अदुदा बिमोराना मखातान हाई किसेट असिदा हौकिबा चही 2023 मे होमदai हौदुना ngasi फावबा चथरिबि इरांग असि लाक्सननबि पानमना इंडिया गवर्नमेंट यानबि सेंट्रल फोर्सिंग थाजलिबसि लमदम मसिगी मियाम ngak senabang oiramdre kuki singwa chuengam thoktana thamnaba tharpo oiramde asida natana lamdam asigi lam yellow flup ama oirba maitei pruki mioi sing ise thorsina phawonga pisembi bangamdre mito mian chasina noma kangna yellow flup sing dalan tarakoda mahi masing thina tamdana tongi mairoi oira kadoi ba ekoi isa kaya ekoi ireiba amasung ifrup ka janam honabada phibamna yadabada tholakibani nakal amorumda arambai tengwangi thomi u phajangi badu yaningda phondodana awang kompan apun balaikai mari mera paibina sinana kompan thomandong NMC ground da waka mifam sathakre Myanmar da chathariba drug trafficking India gi awang hoki station da su paktang na sandroli India gi imsan adun laiba Myanmar da opium cultivation gi sangmana na genro da sad 50 hengaladi Myanmar da chathariba drug trafficking gi thabaga si leba ga si awang pokta laiba station da su pakthok sakthoruk pathingare haina narcotic control bureau gi khwaidigi nawna report amana hari leba achigi anti drug agency mo oriba narcotic control bureau report matung ina Taliban lengan Afghanistan da opium thabda athingba pikibudagi Myanmar da opium thabri chang hengalakibani India amadi Myanmar gi marakta laiba punna kilometer 1,794 changba fencing nithina khadaba ngkhai paringa sida golden triangle region dagi methamphetamine mine amadi heroin kya Manipur Mizoram Nagaland amadi Arunachal Pradesh marang kaina pusilapagi thawong leptana thengari hokkiba sei sing yengaruda Myanmar do opium thaduna percent tawui chang chada 50 hengalali Taliban lengan Afghanistan do opium thabda athing be piki bola thing maram oiraga malem da drug supply to buda yam chauna ka be piki
matam amada Afghanistan da puthorma dragsing adu lekhiba asina maram oiga mathok tabu dragsing puthoknabidamok Myanmar da udem thabagi chang hingarakibani malemgi tongan tongan mafam je drug supply tawnabuda Myanmar da leba adu ta natana leba asi onupugi sabal khada leiba ngamkhai paring asi lansilaktan opium thana Myanmar gi mekai degi lepta theng oknarali Myanmar gi mekai degi Manipur Mizoram amadi Nagaland da drug trafficking tawbagi khwaidagi maroi bulambi bane sijenaba hingalagdi KJC chairman naga miam da lale haijagadabani JTC kachanaga haiba wahayawna oida wafang ka thangiba kukijo council gi chairman Helian thangdena naga miam da lale haijagadabani naga misam tarpu tamthina hatolaga asimo wai sijena kwangasi munga pipam thokteina joint tribe council Manipur kan wafam thangnoli Manipur press gapta ngasi pangthokhiba pawgi mipumam da inpui liangmai rongmai amadi jemi gi Apunba JTC Manipur gi General Secretary Dr. Akyu Numen hai naga mission taru phagi ba khangdi hayamba KJC na kachana ka ba wai sina dana oide wapang ka thamnapa asima naga gi identity amadi ipai pu sing busingna bani haina lawi kanglong kya kain changchilak pa mitop sing Manipur dagi mapung phana takthok khina bi yelong mi sing kap thopagi sabchaba matam matu lagle state achi oirale ba phiu ma silum lawduna laya amadi authority na matam chana thabo pa khalo haiki Pawi mifam adu sarga aduna JTC gi ko kabiner Timothy Wijun mai na hai naga micham taru mihatin hakki be mai ta talebe demand sing phangdi phaba asi bangchang lokiroi tan thire ba thonga chi cha thabe channel bi sing athu bada phagatuna sapcha bcha pige dabani naga miam da phangpham thokpa chung wain phangga dabani lenga amadi authority ne icham miam gi holder sanaganu phatha bunga bai pangkhai nalabadi afaba khakla wai habisi lenga na khangba chungani haki Amarum da Pawi from the Sarudia Keba JTC, co combiner KC Sabion High. Mui Begilisa Tabasina Nagam, some Tabu Tantina Hatulaga, Oitabuang, and Chumbasano Honali Basina, Tunga Papa Kaglawe. Migi Lammi Hoba, Land, Tonaba Kahuba, Muising a Sinam Lambda Masik at Timamiam, the Tatana Chinali. Sahin Saba Muising a sitting out on a baton of Sikina equipment of Confirm Shemo with an iPad of Bamatam Lale. Nagam some Taruki Mihaki Chum Wayne Panarabala on the authority of Honarakan habit Hazaba Tamli. Tamli but Hazaba do Tabaton talk of the Miam the Loropa, Hongtang Papata, takes out authority in Pujagadabani. Nagami some Tarpum Hatinato, Pikipi, Tong, Jesina, and Mito Kibela, but Jenaba Matap, as a pop Pakapang the labor, Sikarigino Habo Hangaduna, a Chum Wayne Pangandana Lord, Matuna Generation Cherak Pidihova, JTC Netumile, like Silo Hana Wapan Hana, Pondoki. Taibangama police custody demand Pikre. Needle in a poem they park a KCP Taibangama group leader, Hobijam Dilip Elias Taibangamba, Nasi Kota Putolomatun, Marinegi police custody demand Pikre. Mamang Tame Dr. Delhi Police Special Said Manipur Police Amazon Central Agency Singna Satagiva joint operation Amada, Parkib Hobijam Taibangaba, Narang Delhi Police Special Team Amazon Manipur Police Kitty Mamana, Transit demanded Imana Purnaba Matung. Khongjang police na local case amaga mari leinana promen arrest tawraba matung dangasi yu pung 13 taba matamda Imphal West ki chela court complex leiba district session judge Imphal West ta puthorkhibani court ta puthorkhiba ju singai police ki maikadi hawidam taibanga me muthukta leiba case singa mari na makha taba investigation ki dama police custody rima pina prayer tawki loina duty magistrate ki kona su thaji kuntha phawban mari ni ki police custody demand piki Panbe of the KCP Taibangan group Kiluching Mahobijan Dilip Elias Taibangan ba Mamang Tagi mate of the Delhi Police Special Cell na Arm Egg Amazon UAPA gi Makada Epra Lokot Krabani. Kana Alexander Singi case hangna binaba lawyer kaya Justice Timor. Iset asli su kana laito New Singi case hangna binaba matik saba lawyer kaya amalai. Case te pinaba laiti haituna inmate singna mi painingai uite Lemna legal gi mating pangnab lawyer kaya lay haina Manipur High Court Justice A.B. Molna Pongdokhi. Manipur State Legal Services Authority na sindana Manipur Central Jail na pangtugi legal and awareness come welfare program da wapamasi Justice A.B. Molna Pongdokhi bani. Tharamadu mari lena masal sagi executive chairman so riba Justice A.B. Molna haiki mioi bagi punchita freedom mamadi liberty habisi khwaidagi maruiba mani. Hajiki matamdedi inmate singna case thenabina ba lawyer laiti hanemi painingai oike kana leitraba mioi singi damang leme legal ni mating panaba lawyer gi state masing state asida sapsana leiri Manipur gi central jail asida leiri inmate singna makhoi masagi asweba sendok jadana achumba lambida langnaba honabada anuba sama pinabi paninda
ngasi awareness thorom asi pangtholibani jail de leriba prisoners sinda lemna legal gi meeting phanganaba masal sagi makhada district khudimate legal aid defense council system thamba yauna phungthang ka prakhat pasu leiri trial de leriba prisoners sing amadi convict taraba inmate singna private council nek pangamdi haidana mi pai pona udi masal sagi makhada lemna legal gi meeting longnaba gi khudongchaba kaya marum leiri haiki thoromadu saruk yadana manipur high court ki judge oidiba High Court Legal Services Committee के Chairman Justice Egonisho Saminasu masal sagi prisoners singda free legal aid ki khudongchaba pirabadi amadi vocational training yauna welfare initiative ki damak bakhat ki thabak thoron sigi matangda maroi bo wafang kya thanki ngasi thawmadi da Manipur ki Additional Director General of Police Dr. I.K. Muiba Manipur Central Jail ki Superintendent S.K. Bhatika amadi masal sagi member secretary yauna tongan mami kya saruk yaki Loinana masal sagi distant member secretary S Mangalai bina technical session da prisoners singi hakki matangda maroi bo wafang kya thanki Social Welfare Department ki Women Health Fund 181 ki administrative group Mayum Rabi Sharma su prisoners singi laibo welfare singi matangda maroi bo wafang kya thanki Thoramadu ki manungchana Manipur Central Jail nupi amadi nupa inmate singda achamba kodol ko kya chu piki hajiki no niti matang asida paul sinjari khoi punung bo amuka hani kai kunna bo seri